Evo, ajmo pali! Druga strana, majstore, bravo! Evo je Periću, primi udarac! Berki, primiš udari! Ide, evo je! Uči! Ovo, sudaj! Ruka! Evo ga, Željano. Ovako ćemo, ja ću suditi, vi ćete voditi svoj kontrol, okej? Idemo u svoj prostor, isto tako idemo za gospodinu. Nije prostor, ajme reći. Ovako, idemo. Nije prostor. Metar i pol od državne linije. Tako je, idemo unutra. Nećemo raspravljati, jer ćemo raspravljati preko puta. Luka, traži sad! Ne iza igrača, ovo! Riješi klopu lopku, riješi, ne možeš 7. Bravo! Loki, malo razlija, Loki, ne sam. Ajde. Odi, Perić, odi, napadaj! Trg Perić, evo je! Ne možete svi gledati! Ajde, gospodine, ej! Dečki gleda! Ćao! Dođe! Trener, što smo se dogovorili? Žulj! Ima malo došlo u tebe, Mogu ja se derat, Može da ti pišemo na stanju i koji prostor. Da ti znači da pišemo.
Kut preko pola igrališta loptu, kut. Nemaš loptu iz nula igra čovječe. Linija! Bravo, Peruta! Udara! Bravo, Max! Raspoj! Bravo, Beriću! Raspored se stavlja. Vidimo. Tako je, bravo Perić. Bravo, bravo. Dok ti daj bliže, se stavno pobjeti. Tomi, otkri mu se. Širimo. Sigurno mora biti, sigurno. Go! To ne još ura.
Još, ti ste tu. Njega! Koja? Priđi mu neko. Romana imaš. Pa pomoć neko, ajde! Bomba. Mogu si delati. Saga zove. Uđe u gol tamo. Tak.
Go! Daj sad. Kupe to čega sad. Ne.
Bubnju. Padnu. No. Idi Pajaliću, bravo! Trči do kraja strči! Bravo. Bravo! Tako. Pajaliću, propusti loptu. Aki, propusti loptu. Skoki, ajmo završi loptu. Dobro. Čeka vani od Dijana, čeka vani. Doki, ovaj se okreni da ti priča. Uđi u prostor. Pa dobro najbolj sladi jedin. Da svaku utakmicu to napravi. Perčo, riješi to, Perčo, pa kaj djelaš? Tri 0, Mislav Kodrnja.
Marko! Baci na gol. Peki, pa nisi ti kriv, Kare? Pa nisi ti kriv? Julija, dođi ovdje. Julija, prođi dalje. Čulija! 4-0, Patrik Kurtović. Lijevi sad. Ne diži, ne diži, ne diži. Ajmo malo borbe, zeleni, ajmo malo života, ajmo! Tako je, ova! Devet, ja stavim, ne znam da se brži, brži ovo. Brži. Pa promijenite stranu, djeca, promijenite stranu. Pusti dolje. Pa skoči, pa ne mi gledat čovječ. Pa je, pa to je sve upravo.
Ono. Luka, zovi, idi naprijed, idi u prostor, nemoj čekat. Tako, opa, ne igraš, ne igraš. Naša, uzmi, baci. Neka čekaj. Mi smo krenuli 5:0. Diga, jest. Jest, nisi nigdje. Pa da, dobro. Domi. Ajde, stisni, nije stisni.